عليكم السلام. عليكم السلام. السلام. عليكم 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 السلام. السلام. ولا شيء. السلام. عليكم السلام. 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 عليكم السلام. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاكم الله بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بارك الله. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا جدا، ألا وهو العلم والعلماء. Бүгін де шейхimiz ушул кичәдә бик мөһим булган, бик әһәмиятле нәрсә хакында сөйләшербез ди. Бу да булсын инде гыйлем хакында, галимнәр хакында, имамнарыбыз хакында ди. الله تبارك وتعالى رفع من شأن العلماء وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا درجة واحدة، وإنما درجات عند الله رفيعات. Һәм дә Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә үзенең галим булган кылларының дәрәҗәләрен бик югары күтәрде. Һәм инде Аллаһ Раббул Гиззә улуг булган дәрәҗәләргә, улуг булган биеклекләргә күтәрдек ди. Ягъни шул галим булган кешенең Раббыбыз Аллаһ каршында дәрәҗәсе бик зур. ولقد أشرك الله تبارك وتعالى العلماء له ومعه بالشهادة له بالوحدانية يوم قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، جعل معه ومع الملائكة العلماء يشهدون له بالوحدانية. Һәм Аллаһ Раббыбыз галимнәрнең, гыйлем ияләренең дәрәҗәсен шундый иттереп билгеләп куйды.
Хәтта бер үзенә ялгыз хак Раббыбызның инде шәһадәт кылып, шәһадәт әйләп үзенең барлыгына, берлегенә һәм дә Аллаһ тәбарәкә ва тәгалә ушул шәһадәт кылуын, фәрештәләрнең шәһадәт кылуын һәм дә гыйлем ияләренең дә шул халәтләрен бәян итте. Ягъни шулай улуглады. وجعل العلماء أكثر الناس خشية لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. Һәм Аллаһ Раббыбыз үзенең галим булган кылларын инде иң күп үзеннән куркучылардан әйләде. Һәм дә аятләрдә дә инде әлбәттә бәндәләре арасыннан иң күп Раббылары Аллаһтан куркучылар, алар галим булган затлар дип бәян итте. وقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء، وجعل في حديث الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته ومن في السماء ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت السمكة وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون، يدعون ويستغفرون للعلماء لمن يعلمون الناس. Һәм дә карасак җәмәгатьул муслимин, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям галимнәрне шундый икрам итте. Хадис шәрифләрдә дә әйтелә, күктәге булган, җирдәге булган бөтен барлык. Инде хәтта инде җирдәге үзенең ыясында булган кичкенә генә кырмыска да, бөҗәк тә булсын, суда йөзгән балыгы да булсын, бөтенесе гыйлем алган, гыйлем биргән затларга, галимнәргә салаватлар укыйлар ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر أي كثير. Һәм дә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям яна дәвам кылып бер хадисендә әйтә, дөресектә галимнәр алар пәйгамбәрләрнең варислары, наследниклары. Пәйгамбәрләр үзләреннән соң калдырмадылар алтыннар, көмешләр, шундый байлыклар матди. Әмма ләкин пәйгамбәрләр үзләреннән соң калдырганы мираслары аларның гыйлем булды. Һәм галим булган затлар шул мирасны кабул итеп алдылар. Шул мираска ия булдылар. ما هو واجبنا تجاه العلماء؟ واجبنا تجاه العلماء أولا محبتهم، لأن محبة العلماء من محبة النبي ومحبة الله عز وجل. Һәм инде гыйлем булган затларга без инде әлбәттә мәхәббәт белән яратып юнәлергә тиешлебез. Яратырга тиешлебез. Чөнки галимнәрне ярату, хөрмәтләү, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямны ярату, хөрмәтләү һәм дә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләне ярату, хөрмәтләү булып торадыр. ثم بعد ذلك الدعاء لهم، الدعاء لعلمائنا السابقين الأولين في القرون الأولى والعلماء الحاليين، ندعو لهم لأنهم حملوا هذا الدين وأوصلوه إلينا إلى قيام الساعة. Һәм дә шуның өчен борын вакытларда үткән зур галимнәребез булсын, гыйлем ияләренә алар өчен дуа кыл, Раббың Аллаһтан сора. Хәзерге вакытта яшәгән галимнәребез өчен Раббың Аллаһтан дуа кылып сора. Чөнки алар динне күтәрәләр, динне өйрәтәләр, динне төшендерәләр, халыкка җиткезәләр. ثم بعد ذلك احترامهم وتوقيرهم وتبجيلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، أي ليس من المسلمين، من لم يرحم صغيرنا ويعطف على كبيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde aytdı. Yani Müslümanlardan bulmaz. Bu Müslümana layıklı has sıfat bulmaz. Eğer de indi işkinelerge, balalarga, bala çağalarga karata rahimli bulmasa, alılarga xağın birmese, haqlamasa, hem de indi galimlerge de şulay üzlerinin xağın birmese, alarını kadirlep karamasa di, elbette bu Müslümana has bulgan sıfat bulmaz diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وواجب آخر هو اتباعهم وسؤالهم حينما نحتاج إلى مسألة دينية
ربنا تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Һәм инде әлбәттә истебездә бик мөһим булган, ваҗиб булып торган галимәләрнең берсе ул да булса галимнәребезгә иярү, алар артыннан бару. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Һәм дә алардан сорауларыбыз бар икән, аларга юнәлтү сорауларны, алардан җавап алу. Шуның белән тормышыбызны алып бару, чөнки Раббыбыз да Аллаһ әйтә Куръани Кәримендә: "Әгәр дә сез берәр нәрсәне белмәсәгез, гыйлем әһелләреннән, зикр әһелләреннән сорагыз" ди. والمصيبة في هذا الزمان وهو آخر الزمان الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بأن آخر الزمان يقل العلم ويعم يكثر الجهل حتى يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فضلوا وأضلوا. Һәм инде бүген көннең бәласе дә булып тора. Инде гыйлем азая, галим кешеләр азая, җаһилләр, наданнар күбәя. Һәм инде алар ул гына түгел, инде үзләрен гыйлем санарлар, үзләрен өстен куярлар. Һәм дә кешеләр алардан сорарлар, аларның надан фәтваларына, аларның надан җавапларына иярерләр. Һәм бу халык инде әлбәттә бу халат кыямәт алды билгесе. Үзләре дә адашырлар, башкаларын да адаштырырлар ди. وبحمد الله تعالى هذا البلد تتارستان وقازان فيه علماء أجلاء كبار ملأوا الدنيا علما ومؤلفات وكتب في التفسير والفقه وفي غيرها من العلوم من مئات السنين إلى الآن. فهنا يجب أن نسأل هؤلاء العلماء في أمور ديننا ودنيانا. Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә шөкрләр әйтик, әлхәмдүлилләһ әйтик. Әгәр дә Татарстаныбызга карасак, Казаныбызга карасак, ягъни бу җирлек гыйлем була туган урын. Инде 100 ел элек булган галимнәребез нинди генә әсәрләр калдырмаганнар, тәфсирләр калдырмаганнар, китаплар язмаганнар. Бүген көндә дә Аллаһка шөкер, галимнәребез аякка басып килә, әлхәмдүлилләһ. Инде китаплар чыгарыла, мәсьәләләр тикшерелә, халыкка дөрес иттереп динне тоту өйрәтелә. مصيبة الشباب اليوم أنهم إذا طرأ عليهم سؤال لا يذهبوا إلى عالم، يفتح التليفون يكتب على جوجل ما حكم كذا ثم يأتيه الجواب من جاهل لا يعرف من هو، لا يعرف من الذي كتب هذا، مسلم أو غير مسلم، عالم أو غير عالم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف تسأل؟ جوجل والإنترنت والعلماء موجودون من حولك في قزان وفي غيرها من المدن. Һәм бүгенге бәяләрнең берсе яшьләребез дә. Әгәр дә берәр сорау туса, ул эзләп аптырамый. Гыйлем кешегә дә бармый, үзенең имамына да мөрәҗәгать итми, ул тота да Google-дан сорый, интернетка мөрәҗәгать итә. Аннан инде очраганын сайлый да ала. Әмма ләкин кем анда җавап бирә? Кем ул яшьләрнең башын әйләндерә? Мөселман кеше уландамы, гыйлем кешеме уланда? Әллә инде махсус булган кешеләр шулай җавап бирәләрме? Фитнәгә, адашуга кертергә. Шуңа да инде әлбәттә Раббыбыз Аллаһ белмәгәнегезне гыйлемнәрдән, галим кешеләрдән сорагыз ди. Без дә шуңа яригә тиешлебез. يقول العلماء كما جاء في الأثر: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. انظروا، اسألوا عن العلماء، من هذا الذي سأسأله؟ أما في الإنترنت هؤلاء مجاهيل يفتون فتيا خطأ، فما عليك إلا أن تتبع علماء هذا البلد ولا تتبع غيرهم فتأتي بفتنة وتشذ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن شذ في النار. Әгәр дә карасак, кардәшләребез, әлхәмдүлилләһ, гыйлем алу кирәк, галимнәрдән сорау кирәк Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә. Адәм баласы сорау илә мөрәҗәгать итеп, инде гыйлем булмаган кешедән, белмәгән кешедән сорый. Һәм инде ул шундый җавап ала. Мәсәлән, аның җирлеккә туры килми. Монда безнең җирлеккә туры килми. Аңа сорауына җавап бирүче бөтенләй башка илдә яши. Аның дөньяда бөтенләй башка ситуация. Әмма ләкин бу җирдә хәлне белми, тәртипне белми, әмма ләкин җавап бирә. Һәм инде әлбәттә бу яшь кешеләр шул җавапларны алып фитнәгә керәләр. Төрле инде адашу юлларына кирип китәләр, һәлакәткә баралар.
Şunun için de elhamdülillah ilim bulgan zatlarımızdan sırao İran'ı üslerimizde lazım bulup tura. وللأسف أصبحنا نرى في مساجدنا وفي كل مكان أناسا لا يحسنون الفاتحة، لا يعرف كيف يقرأ الفاتحة، يأتي ويقول أخطأ الشافعي وأخطأ أبو حنيفة وأخطأ مالك وأخطأ العلماء، ثم يأتي بفتيا لا نعرف من قال بها يرد بها على كبار العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Elbette zor belalarının birisi bu mümkünde Fatiha suresinde okuyabilmek kişi. Ama düzeltede bilmi. Ama lakin indi onga songa Ebu Hanife dürüst bulmagan, İmam Şafii dürüst bulmagan, İmam Malik dürüst bulmagan, İmam Ahmed Hanbel dürüst bulmagan, galimler dürüst bulmagan, ol dürüst. Yani şulay etip onga songa indi o şulay silep giri, ilerlerge tilemi. Yani üzü ilim yoluna basmı. Hem indi elbette bu zor bulgan halaket yolu, adaşı yolu. Allah Rabbul Gizze imin kılsın bu yoldan. أوصيكم إخوتي في الله، أي إنسان يأتي من بلاد أخرى يخالف مذهب أهل البلد ويرد على مذهب أهل البلد، حتى إن كنت تصلي خلفه اخرج وقاطعوا هؤلاء وابقوا على مذهبكم وعلى دينكم وعلى عقيدتكم، ولا تسمعوا لمن يثير الفتنة والبلابل والقلاقل والمشاكل فيما بين المسلمين. Şuna da kardeşlerim, ya yerlerden kilebuz iken, ya yerlerge barabız iken, yani bu yerlikteki mezhebini hürmet etirge gerek tertipne. Kirdin iken bunda meşitte, Hanefi mezhebinde namaz okulayken, bastan işit imam oku, şulay namazını oku. Eğer de indi, sen elbette özünü şulay tizet almışsın iken, elbette çıkıp gitsin, çünkü sen halkını, mahalleni, tavuşka, fitnege, nizakka batırasın. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد المسلمين ويحفظ المسلمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين كما شئت وكيفما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل هذا البلد تتارستان وقازان بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء مدفوعا عنه الغلاء والوباء والبلاء، ومدفوعا عنه الكروب والحروب، ومدفوعا عنه الفتن والمحن، ومدفوعا عنه الأمراض والأسقام والآلام. اللهم هذا البلد وكل بلاد المسلمين، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في بيوتهم، اللهم آمن المسلمين في بيوتهم وبين أهليهم وبين علمائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك بلاد المسلمين وأعراض المسلمين واقتصاد المسلمين وحدود المسلمين وشباب المسلمين ومساجد المسلمين وعلماء المسلمين. اللهم إنا نستودعك كل المسلمين يا رب العالمين. ردنا إليك ردا جميلا، اهدنا الصراط المستقيم وثبتنا عليه. اللهم اهد عاصينا وثبت طائعنا وثبتنا وإياهم على الصراط المستقيم. تقبل اللهم منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واستجب لنا دعاءنا، واغفر لنا ولوالدينا والجماعة الحاضرين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin.